Ole clear tu te in zavain chibai leve kule tun tum kan video chuanin Indian Army rank sang le anhlo army lu thaidan kong tele promotion chungchang te tun kan video ai chuan kan en hoin kan clear ho le don ani rank niamber sipai sipoi kan ti atanga rank sangber highest rank field marshal kan ti thlengkha tuntum kan video chuanin kan Bihchiang le don ani ole masaberin Indian Army rank hi category pathum ma an thena pakhatna chuanin non commissioned officer NCO ania panhina chuanin junior commissioned officer JCO ani lea pathumna chuanin commissioned officer CO kan ti tekha anni amasayen non commissioned officer NCO tekhan enila chuta chuanin sipoi kan ti te lance naik kan ti te naik havildar kan ti te khan oma junior commissioned officer JCO wa hianin naib subedar major kan ti te khan omani tin honorary a khanin honorary lieutenant le honorary captain te anom thei boka amero chu rank pangaya chuanin subedar rank thlengkha junior commission rank chu ani commission officer rank CO kha en leila chuta chuanin lieutenant kan ti te captain major lieutenant colonel brigadier major general lieutenant general le field marshal kan ti te ho kha khatiang rank te kha anom le ni khang category pathum te kha tuntuma hian kan Bihchiang don ani ole masaberin non commissioned officer NCO te kha han Bihchiang masaila khang ho kha group C non gazette kan ti ho khan nia chuta chuanin sipoi te lance naik te naik havildar kan ti te khan omani sipoi sipai rank atanga lu ngai chi ania entinan havildar emo naik emo lance naik atang khanin direct in lu theilawani sipoi sipai soldier kan ti atang khanin alu angaya khakha areng niam beratanga lu angai ni ti chuanin direct in sipoi khami kha exam kan peyanga intlarte lo ngai thina recruitment army rally angkha oma chuta chuan kan intlaranga kan tlingani chuanin sipoya khanin kan lut don ani ti chuan sipoi rifleman mizotena sipai lumum kan ti thin kha areng niam berania an hlo hi pay level 3 singni sangka jasri borvel starting salary ya ania chu allowance kan ti ham thatna engma tel lova starting salary kha ania allowance te khang ho nen kha chuanin singni sanga tanga singthum kha starting salary ya an hlo be sayani sipoi alu turi chuanin class 10 emo class 12 emo pass angaya kumsom pasari tanga somni pakhat in kar ni angai ni sipoi soldier kan han ti khanin tradesman te GD general duty clerk nursing assistant technical kan ti ho kha anom boka khang te kha soldier tho khan nia amaro chu a general duty a rifleman ang tak sipoi anga khachuanin class 10 chin khan an dil theya amaro chu clerk te nursing assistant technical lampang khachu class 12 atang khan di langai ni kha class 10 le class 12 atangin direct entry khan alu theitina ani chu ti chon allowance sipai hian tha emema TA kan ti travelling allowance kha thlatin sangkha zaruka tanga sangthum zanhi borvel an la theya kit maintenance zali field area allowance 25% of basic pay tin counter insurgency sangruk le zathum high altitude sanga le zaruk shiachen kan ti kha khami hmuna an duty emon post ani kha chuanin thlatin singkha sangli flying pay sangkua parachute pay sangkha zanhi special force sangkua tin HRA house rent allowance kan ti te ala oma chungba ka chuanin ration ele in te kha a free vek bokani kha sipaya chon allowance a thatna ani retirement age pension kan te mai thina kha kumsom pakua an service nuwa emo kumsom li pahni antlin huna emo pakha zok antlin khanin pension kha a theini sipoi sipai kan ti hotan khan pahnina chonin lunch naik ani lenga lunch naik hi rank pahnina ania sipoi atanga promotion mu kha lunch naika anom thina ni chuan hlo hi pay level 3 sihni sangkha jasari borvel tho khania hlo chungchanga hi chuanin sipoi kan ti sipai rank niam bernen khanin a in thlau lu tuk lo ani atlang puin
allowance ten chuan sing thum sanga borvel kha starting salary ani tura base ani retirement age po hi kumsom ni le pali an service huna emo kumsom li pakwa an tlin huna emo pension retirement kha an nei thayani pathumna chuan nai khania nai khi pay level 4 ania sing ni sanga zanga borvel kha starting salary allowance tel lovin ania allowance ten ka chuan sing thum sanga sing li borvel starting salary ani base ania retirement age hi kumsom ni le pali borvel an ni angaya tin kumsom li pakwa an tlin huna kha pakha zok kha retirement an mu thayani chuan palina chuan havildar ania havildar rank hi pay level 5 ania chu cheng sing ni sangkwa zahni atanga tran ania starting salary a hianin allowance kan tiang khatuna mi hana tel lova allowance sang tane chuanin approximating singli borvel havildar hian an hlop hatura base ania retirement age a hianin kumsom ni paruk an service tlin huna emo kumsom li pahni an tlin huna khan pakha zok an tlin huna khanin havildar khan pension retirement kha ati thayani havildar rank hi non commissioned officer a chuanin a rank sangber ani junior commissioned officer JCO kan ti ho kha en leila anni hi chu group B gazette officer chin annia group B gazette officer post annia lu theidana hianin class 12 pass chin emo graduate pass chin emo tan khanin direct entry antia JCO exam kha Indian Army hian abuat sai thina ni exam JCO exam anti thina chumia chuanin class 12 emo graduate chin khanin andil theyan exam an pass ani chuanin JCO kanti junior commission officer a hianin anron tlang theyani anron tling theyani kha kan hria tangaya ani lo pon nichina non commissioned officer kanti ho havildar kanti te naik lance naik sipoi tanga ronin promote ron mucho ho po kha junior commission officer rank a hianin anron tling ve thei anron lut ve thei tho ani khami kha junior commission officer atanga lu thei dan ani direct in JCO exam kha class 12 graduate pass in tan khanin exam thei ani lo pon promotion base khan non commission officer ho atang khanin aron promote chho thei ani kha hriat turani junior commission officer a chuanin a rank masaber chu naib subedar ania pay level 6 ania cheng sing thum sanga zali kha starting salary allowance tel lovin ania allowance nen chuanin thlakhata khan starting salary a singli le sanga atanga singa borvel an hlop hatura ngai ania retirement age hi kumsom thum an service tlin huna emo kumsom nga pahni an tlin huna emo pakha zok ka khanin an pension thei an retire thei ani subedar omleya subedar hi pay level 7 ania cheng singli sangli le zakua kha allowance tel mi allowin basic pay ang khania allowance ten chuanin singa tanga singrukin carbovel kha an hlo be sei ani ti chuanin retirement age hi kumsom thum an service tlin huna emo kumsom nga pahni an tlin huna khan pension kha an nei theni subida rank kan ti hi sipoi kan ti sipai atanga lu tho tan chuanin za asomriat sipai atanga lu tho kha subedar rank a hianin an pension thina ni achan chu kumlama te kum tamte lo ngai to wang khanin sipoi level rank niam beratanga in promote chho chuanin subedar rank kan tlin kha chuanin an kumte lo over to thina chuwang chuanin sipoi sipai lumum kan ti atanga lu tho in promote chho ho ka chu subedar rank a hianin an pension tlang pui an retire tlang pui ani za somriat vel kha an retire ani hemi subedar rank a hianin kha kan chin chia turani chumi zo chuanin subedar major omleya hi pay level 8 vel ania cheng singli sangsari zaruk starting salary without allowance ania allowance nen chuanin singruk sanga tanga singsari borvel an hlo tura ngai ani retirement age hi and pension hun hi kumsom thum palli an service huna emo kumsom nga palli an tlin huna emo pakha zok an tlin huna khanin an pension thei ani ti chuan subedar major kan ti hi sipai atanga lu tan chuanin thlen san thei ber promotion mu san thei ber ani sipai atanga ilu tani chuanin subedar major ba khachu athlen thei tak to lo ani engtin promotion kha chakin thapo ni se subedar major kha thlen san ber ani tinani chu ti chuan honorary lieutenant an tileya honorary choi moina ngani chu lieutenant tak an ni lova lieutenant ang an ni ani
จู่ๆ pay level จวนนิน lieutenant กันตีเขา rank อันหลวงจีอัน salary อังค่ะbenefit อังเต allowance แต่ก็จนละเท่าว่าไม่รู้จู่ทุนในน่า authority ลำปัง powerful ละมาก็จวนนิน lieutenant officer เขาก็จวนวัดลุกตัดเชี่ยละวันนี้ officer เมสโปอัน join พัดเชี่ยละวันนี้ไม่รู้จู่หลจงจ้างเตติน allowance ก็จวนนิน lieutenant เขาอังหลค่ะแห่งhonorary lieutenant เขาขานั้นหลพาเวทเขาอันนี้ดิจวนนิน pay level ที่10อันนี้สิงห์สังรุกเลซา starting salary อันนี้ไม่รู้จู่approximate จวนนินสิงห์รุกสังเรียนจังสิงห์สริสังบอร์เวลันหลตัวรังไงอันนี้ให้มีหัวเฮียนิน honorary captain อมเลนี่ honorary captain ที่ข้าส่วนขานิน captain ตักขานิลว่า captain อังอันนี้จอยมวยนะเอ็งบอก promotion ขัดยัง achievement อันไหนชัดฟังขัดยังหลานกายขานี้captain ตักอังขานินอัน post ค่ะอัน rank ค่ะอมลว่าไม่รู้จู่ pay level อังจีค่ะจู่ captain เน้นขานินอันหลอกขานินอังเร่งอันนี้ allowance กันตีเตตินขัดยัง benefit ช่างค่ะหลอกจงจ้างขานิน captain เขาเน้นขานินอังเวกไม่รู้จู่ authority เลย power ลำปังขัดจวนนิน captain อังค่ะอันว่า acting จวงเรา captain ค่ะอันว่าพะโลตีน่านี่จู่ค่ะกันเสียดง่ายบอกกันนี่ commission officer rank เขาอัน n เวทุงอีละ commission officer CO กันตีเขาอีจู่Group A Gazette Officer Status ในจินอันนี้Graduate Direct Entry Graduate กันถึงหัวคาน Graduate กัน Pass หัวคาน Direct Entry อัตราเงินลู่เทียอันนี้เราปน JCO นี่จินกันหันสวยตักที่เขา Junior Commission Officer Rank กัตรงPromotion รอนหูเฉาเบกเขาค่ะข้างเขาค่ะอันรอนลู่เฉาเทียบอกกันนี่ค่ะ Commission Officer ลู่เทียนะลินเทียนะด่านกงนิอมจวนนี่ดิจวนิน officer cadet อันที่แห่งเขาฮี UPSC หน่วย CDS exam กันที่ Combined Defense Service exam จู่ๆ UPSC กุมตินไว้นี่อะไรทีนะ February กุมตีละมาลาติน August เวลาเฮียนินกุมไล่ฮอลเวลาเฮียนินอะไรเลทินบุกะข้าง CDS exam จัง graduate เท่านี้จู่ graduate CDS exam IMA กันที่ Indian Military Army และ OTA กันที่Officers Training Academy กันตีเขาข้าง IMA OTA CDS exam จังอารอนทลิงเขาอินเซียทลิงเขาค่ะอัน training ขานิน Officer Cadet ขามี rank ขาอันในที่นั่นนี่ Lieutenant ขาอันวันนี้เชี่ยแล้วว่า acting Lieutenant แต่ขานี้ไม่รู้จู่ Officer Cadet อังขานันออกมาตีนหลบพอฮิ salary อังตักกันนี่แล้วว่า stipend อันติดที่นะLieutenant rank หลอกจู่อันเปียนี่สิงห์สังรุกเลจ่าขัดตินขานิน stipend อังขานินอันเปียอัฐูจวนินไม่รู้จู่ตักจวนินสิงห์นี่เลสังขัดบอร์เวลขัดตินอันเปพอดที่นั่นนี่ติจวนินtraining แต่ข้าอันนนจะว่าอันโจนูจวน commission officer อันรอนนิตา commission officer อันรอนนี่training อันรอนโจนูขัดจวนิน lieutenant rank ค่ะเปกันเลวนิตานี่ lieutenant rank อันหันนี่ขานินขามีอัน training ลายปอยสาอันโดนกิมหลวงจีส่งค่ะ outstanding payment ตีอิน lieutenant rank อันนี้อันหลวงค่านี้อันรอนเบลเลเวกที่นั่นนี่อันรอน reimburse เลเวกที่นั่นนี่จู่ค่ะกันเสียเสียง่ายบอกกันนี่ commission officer rank มาสเบอร์จู่ lieutenant rank อันนี้ให้ฮี pay level 10อันนี้ starting salary จวนนินสิงห์สังรุกเลจ่าอันนี้ไม่รู้จู่ allowance เตลแล้ววันนี้ allowance เตขัดยังเน้นขัดจวนนินอัตลังปุยนสิงรุกสังเรียดจังสิงสริสังบอร์เวลันหลอตัวไงอันนี้commission officer rank กับจวน lieutenant rank ที่ starting rank กันนี้นิยมเบระนิชินักันส่วนขานิน UPSC หน่วยขานิน CDS exam เตอมทรีนัติน territorial army officer ขันละทรีนบัวขัดยัง direct entry จังขานินรอนลูเทียติน JCO กันตี junior commission officer กันตีเขาข้างเขาสุเบดาร์กันตีเตสุเบดาร์เมจอร์กันตีเขาวัดจังอารมณ์โปรโมทโชว์วัดจังขานินอาลุไทยบอกกันนี่ lieutenant ที่นี่เทียนี่ข้ากันเสียตั้งไงนี่ retirement age ที่กุมสมงาเล่ปัตนีอันนี้กุมสมงาปัตนีอันทลินหุ่นอาจวนนินอันดูเล่อัน retire เทียน pension เทียนี่เก็บเต้นอมเลยเก็บเต้นที่ pay level 10B อันนี้สิงรุกสังขัดเลจะทุ่มบอร์เวลค่า starting salary อันนี้ไม่รู้จู่ approximating allowance เตลจวนินสิงสริสังจังสิงเรียดสิงกัวบอร์เวลคันหลบประตูร่างไงอันนี้ดิจวนินอันมานี่ฮี lieutenant rank กัจังpromote เก็บเต้นฮี lieutenant rank กัจังpromote อันนี้เก็บเต้นข้า direct กินอวลุไทยงานแล้ววะนี่ graduate กันนี้จังคัน direct entry เก็บเต้นอวลุไทยแล้ววะ
promotion anga akalanga ya lieutenant atangin captain a tikhanin in promote angai ni lieutenant atanga captain in promote tur chuanin promotion hu tur chuanin kumhni commission rank ka officer ani a service potangai ni kumhni chung commission rank officer a service nu akhanin captain rank ka an promotion theini retirement age pension hun hi kumsom nga le panni tho ani major omleya major hi pay level 11 ania starting salary ya singru sangkwa zali borvel ania ti chuanin a hlo tak tak a hi chuanin allowance ten hianin nuai khat chuang an hlo turangai ania commission rank officer a kumruk an service nuwa hian major rank ka promotion an muthayani kumsom nga pahnia an pension thayan retire thayani lieutenant colonel omleya lieutenant colonel hi pay level 12A ania chu nuai khat sing ni le sang khat starting salary ania a hlo tak tak allowance ten chuanin nuai khat sing thum sanga tanga nuai khat singa borvel an hlo turangai ania ti chuanin commission rank officer a kumsom pathum an service nuwa khan lieutenant colonel rank a hianin promotion an huwe thei chawani retirement age hi kumsom nga le pali an ni huna an pension thei ani colonel omleya colonel hi pay level 13 ania chu starting salary a nuai khat sing thum le zaruk borvel ania approximate chuanin nuai khat singa tanga nuai khat sing sari borvel an hlo turangai ania anni hi chu promotion thlep thlepang khanin akal tolova by selection grade angchi khanin selection grade rank angchi te khanin an kal chowa kumsom panga commission officer rank ka khanan service nuwa promotion an muthei ni colonel a khanin promotion an muthei chawani ti chuanin retirement age hi kumsom nga pali a khanan pension thei ani brigadier omleya brigadier hi pay level 13A ania nuai khat singthum sangkwa zaruk kha starting salary ania ani na taka chuanin allowance tenen nuai ni singa nuai thum borvel an hlo turangai ania an mani po hi by selection basis khanin promotion khan muwa hemi brigadier rank hemi brigadier post a promotion mutur chuanin kumsom ni le panga chung commission officer a khanin service angai ni commission officer a khanin kumsom ni le panga tranangai service nei angai ani chumin huwa chuanin brigadier kha inive thei chau tina ani chuanin pension hun hi kumsom nga le paruk kan tin huna kan pension thei kan retire thei ani major general omleya major general hi pay level 14 ania chu nuai khat sangli zahni starting salary ania a hlo tak tak hi chu nuai thum singa chuang ni turangai ani an mani poi by selection tho ania kumsom ni le pariat an service nuwa khan major general a khan promotion an hu thei chau ani ti chuan kumsom nga le pariat an tlin huna an pension thei lieutenant general omleya lieutenant general hi pay level 15 cheng nuai khat singria sangni zahni starting salary ania a hlo tak tak a hi allowance ten nuai li atanga nuai nga borvel an hlo turangai ania kumsom thum le paruk khami commission officer rank ka commission officer a an service nuwa khanin lieutenant general post kha a rank kha promotion an huwe thei chawani chuanin pension kumhi kumsom rukan tlin huna an pension thei ani general la omleya general hi pay level 18 ani towa nuai ni singa sangni ania nuai li atanga nuai nga vel allowance ten hian hlo phaturanga ania kumsom rukle pahni an tlin huna an pension thei ani general kha normal rank aniang chu normal rank promotion anga kha chuanin asang theyang berani to ni sipaya chuanin general kha sang theyang berani to amairo chu honorary angkhanin aomle honorary anga chuanin field marshal thlengkha asang berania field marshal hi highest honor highest rank of Indian Army ania normal rank ani lo kan ti to kha tundin huna hian India rama hianin mi pahni chia field marshal ni thei an omani tundin huna hian India rama field marshal hi mi pahni chia an lo omani an mani hi chu an retire ve tak tak thei to lawa tin an service lawani pon hlo kha chu ngai reng khan an la ani hlo hi cheng nuai nga nuai ruk borvel ni turangai ania za chia in ziak lawa amero chu mi pahni chia field marshal India hian an la nei ni khata tang khan a har tur zia chu kan tha thei ome suggestion le atlang kom na han nei la sipai rank le promotion te dikhanin kan han soi zota a kan thata a khata tang khan sipai atang du le
lu du te chuan kan rul ru kan se na thiam na ngai te nge ti te kha kan nei ma sak ngai te atu lang chi te kha kan share ma saka ngai tu na kan se na ngai don ani entianan sipai officer le rank sang jok bei sei ni lo army tran du shim emo chung ko har sat na awang emo na tho tur du ngor awang le le khalama zir thei vak lo le khalama kan kal thei vak lo kan lo thiam thei vak lo ani a khatiang mi te kan lo ni chuanin kum som pasari emo som pariat vel kan tlin huna khanin class 10 kan pass vele sipoi kan ti army Indian Army Rally sipai lak run puitia khanin in tlara khata khanin traya tlin vat kha lu vat kha athani service shima hi chuanin lu ma hi atha a achan chu rank sang taka lu lo ma se nau pangte a lu ma na kha chuanin promotion thui takha rank niam atang pokhania kalve theini kha wang khanin lu ma kha apoi mo ani sipoi atang chuanin atlang puin subeda rank ka khan sipai kanan ti ho za somriat vel ka chu subedara khanin an pension tlang puini subedar major thleng pachin ka chu claim te chau an ni thina ni tin honorary lieutenant le honorary captain ni theichin phei ka chu claim te chau an ni chuwang chuanin sipoi atanga ilu kha chuanin naupang te ai lu chuanin subedar major emo subedar thleng kha promotion i muai thleng ve thei tina ni chuwang chuanin lu ma apoimo class 12 pass emo graduate te tan chuanin JCO kan ti junior commission officer khatraya direct ka naib subedar rank ka lu ngal thei kha athatle bok donani promotion a han kan van nei ni chuanin commission officer khata khanin colonel rank thleng kha kan thleng ve thei ani colonel rank kha commission officer rank thleng kha JCO atanga lut pon kan thleng ve thei ani ti chuanin a to pera army officer commission officer ni tum te tan le higher authority higher power khatiang nei du tan te chuan graduate vata a thei chuanin naupang te kumsom ni pakhat somni pahni vel bora graduate army officer commission officer exam ni china kan soitak UPSC nuaya CDS combined defense service oma ta chuanin IMA te OTA te tin IAF Indian Air Force po oma army lampang nen hianin tuna hi chuanin kai no chelo wangin OTA le IMA CDS combined defense service UPSC na an bo sai thin kum khata voi nen bo sai thina khanin lu vata in zia tlin vata tikhan promotion mu char kha thadona ne kumsom ni pahni borvel mi in atanga lieutenant rank kan ti chuanin commission officer rank ka niam bera starting rank khania khami lieutenant rank ka ilu theini chuanin promotion a po brigadier emo general thleng te po kha promotion a khani thleng phathe ni chance omani ahar deu ani mai the mai ro chu chance om ve theini kan lu tlaya kumu patnu lama kan lu te ni chuanin kan performance le kan record te po lo thama sela commission officer rank china chuanin promotion mutur chuan kum ni te kumruk kumsom pathum kumsom panga somni panga khatiang chi commission rank commission officer a khan service turani chuin huwa chau chuanin promotion mu thei ti te ni wang khanin commission officer china chuanin kan lu ma lo chuan general vani theina chance kha lieutenant atanga lu tan chuanin ahar thina ni brigadier vani te general valu te kha ahar thina chan chu kan kumalo over malanga kan pension te angai thina ni entirnan brigadier rank ka promotion mu thei tu chuanin kumsom ni panga commission rank officer ni phot angaya kumsom ni pakata train lieutenant rank alu tala brigadier ni thei tu chuanin 21 plus 25 to 46 years ania kumsomli paruka chuanin brigadier ni theina chance nei tin dani mase commission officer rank ka khanin kumsom thum atang khanin lolu chintala kumsom thum plus 25 to 55 ani kumsom nga le panga ini hnuwa chuanin brigadier lo ni po ni la brigadier pension hum kha kumsom nga le paruk ani chuan som nga le paruka brigadier kha nima la kum khat che service thei to don ani brigadier kum khat service in pension to don tinani officer brigadier rank ka enjoy man tak don lawani chuwang chuanin lu ma apoi mo ani ti chuan kan tum hriat chiana ama theang bera inziak ling wawat tura tuna tanga kan in buat sai atulani olega video te tha kan lo tia kan hlok pui ni chuanin kan lo like anga kan lo share thinanga ti chuanin video tak nen kan in mule thin don nia clear tu te in zawain mutui mang tha vekule